Sanibonani igama lami ngamaTulo, sizokwenza ama-congruent triangle proof example. Manje sinama-parallel lines amabini, u-line segment u-AB kanye no-line segment u-CD, ama-parallel line segment, bese siba nalama-transversals aphambanayo lana, nale transversals lana u-AC, bese uba nale transversal lana u-CB. Le banga u-AE luyafana nale banga leli luka-ED. Enye indlela ongacabanga ngayo ukuthi u-point E yi-midpoint ka-segment AD. Engifuna ukucabanga ngakho kulo mboniso ukuthi u-point E uphinde abe yi-midpoint ka-segment u-BC. Manje nangu umbuzo-ke lana engifuna ukuwubuza, engifuna ukuthi mina nawe siwuphendule umbuzo loyo sisebenzisana. Umbuzo-ke lana asiwumbuzo onzima, ungathuki. Umbuzo wethu ulula kakhulu. Umbuzo wethu lana uzothi, siubhale umbuzo wethu, siubhale phansi singazukhohlwa. Umbuzo wethu lana uthi, ngabe u-E yi-midpoint ka-segment, ngabe uyi-midpoint ka-segment u-BC. Now ungacabanga mayelana nemiboniso eminingi osuke wayibona, mhlampe lento lena inokwenza ngama-triangles. Manje masibone ukuthi singathola ama-congruency phakathi kwalama-triangles amabini kule diagram lena, okulo mdwebo lona. Sinale triangle lena elana phezulu kanjena, le triangle, bese siba nalenye i-triangle elana phansi. Lena ibukeka ngathi ibheke phezulu i-triangle, bese le enye ibukeka ngathi izibhekele phansi-ke yona le triangle lena. Bese-ke manje unezinto eziningi esizaziyo ngama-vertical angles nama-angles wama-transversals okuyiyona ecacile yona. Siyazi ukuthi lana, siyazi ukuthi u-A, E, B, uthi sibhale lana-ke, siyazi ukuthi u-A, E, B, ukulinganiswa kwalo siyazi kuzolingana nobuka, ukulinganiswa kwakhona kuzolingana nobuka angle, kuzolingana nobuka angle. Bese-ke njengoba sesazi ukuthi kuzolingana nobuka angle DEC, lokhu kuchaza ukuthi lokulinganisa lokhu kokubini ku-congruent, lokhu kokubini ngoba kuyalingana, ngakho-ke ku-congruent kuchaza ukuthi ukulinganiswa kwakhona kuzoba njani, kuzofana ngoba kukho congruent, ngoba ngama-vertical angles. Uxolo ngenze iphutha lapho, ngoba ngama-vertical angles. Manje siphinde sazi ukuthi siyazi ukuthi u-AB no-AC ba-parallel. Ngakho-ke awuthi ngiqhubekise le migqa lena ukuze kuzokucacela kahle lama-transversals lawa wethu esinawo lana, ukuze ubone wonke ama-angles ahlukile. Okay, bese-ke lana ungasho ukuthi le angle lena, u-angle u-ABE, ungathi uyi-alternate interior angle ku-angle ECD. Bese-ke i-corresponding angle yalana yile elapha phezulu, i-corresponding yakhona yile engidwebela manje, i-corresponding angle yalapha yana. Uma bowuzoqhubekisa le migqa lena bowuzobona ama-corresponding angles. Bese-ke lana u-angle u-ABE u-congruent ku-angle u-DCE, ngoba ama-alternate interior angles awuthi sikubhale phansi. U-angle u-ABE u-congruent ku-angle DCE, okuloyana congruent ku-DCE. Bese isizathu sakhona sithini? Sithi ngoba ama-alternate interior, awuthi ngibhale nje bekufishane, kodwa ama-alternate interior angles, wona ngama-alternate interior
bese siba nalobudlelwano, sinalama angle lawa a-congruent, ama-angle lawa amabili a-congruent, bese iside elilandelayo li-congruent kuleli elinye, bese-ke sibe no-pink no-green ne-side. Lana uyabona nangapha sino-pink no-green ne-side. Manje singasebenzisani lana? Singasebenzisa u-angle side, singasebenzisa le postulate ka-angle side. Manje siyazi ukuthi u-triangle u-ABE, awuthi ngiqale ngama-angle, soqala ukuthi ngiqale lana, ukuthi ngibhale kahle, ukuthi senze kanjena. Lana-ke siyazi ukuthi siqale ngale magenta angle lana, siyazi ukuthi u-triangle u-BEA u-congruent ku-triangle u-CED. Ungakhohlwa ukuthi ama-angles lawo kumele uwabeke nge-order, bese-ke sikwazi lokhu ngani? Sikwazi nge-angle side, sikwazi nge-angle side okuyi-AAS. Lo AAS uchaza ukuthi angle side, sikwazi nge-angle side futhi ziya-corresponda zonke, zi-congruent. Bese uma sazi ukuthi a-congruent, kusho ukuthi ama-corresponding sides nawo a-congruent. Lama-triangle lawa a-congruent, kusho ukuthi nama-side a-congruent. Ngakho-ke siyazi ukuthi ubude buka BE, siyazi ukuthi ubude lobu buka BE kuzolingana nobude buka bani? Buka CE, kuzolingana nobude lobu phezulu buka CE. Ubude buka BE buzolingana nobuka CE. CE uqala laphayana ku-midpoint u-E, bese aya phezulu ku-C. Ngakho-ke luhlangothi lolu ilona u-C luzolingana no-BE. Bese-ke loku kubuyaphi? Loku awuthi ngilabhule lana, ngibhale inombolo. Loku kubuya ku-statement u-3, kubuya kule statement lesi unombolo 3, kule statement sesithathu. Sesibonakalisile lana ukuthi u-E yi-midpoint, kuphuma kuphi loku? Kuphuma ku-BE ulingana no-CE. Ngimake ngibonise lana ukuthi a-congruent, ngiyenze nge-2 column proof. Esandleni sokunxele ngapha awuthi ngibhale lana 2 column proof yami, ngihlukanise kanje. Ngapha esandleni sokunxele siney'tatimende zethu, bese-ke ngapha esandleni sokudla siba nezizathu zethu. Masibonane komunye umboni.